uburebye agaciro yahaye The Ben gaciro n'agaciro abarundi bahabwa hari bona byari bikwiriye umva bigaragare yuko aba manager bategura ibitamo mu Rwanda b'abanyarwanda baraciye ubwenge cyane niko ubwenge cyane gusumba manager bacu ko hari yabo bashira imbere umurinzi wabo twege natwe bagashira imbere umurinzi umunyamahanga ya WhatsApp ma people muraho mumeze neza mwaramutse amahoro canke mwiriwe amahoro bivanye naho muherereye tugarutse ku yindi ncuro nka God Official TV muri kumwe na promoter de la Capitale kuva muri Jeza FM twe ntitwicara kugira ngo abarundi kazi canke abarundi bari mu mahanga canke bari mu Burundi bagende bamenya ibintu bigiye bitandukanye BJ SK Sava Kigali SK Sava Bongo Flava SK Sava East Africa Community SK Sava je ahanje ndashima God ko biri kose tugihemuka impemu z'abazima ibintu biba bimeze fresh sana kubganje uno munsi ndi kumwe n'umushitsi ntabwo ndi kumwe n'umuntu mumenyereye cyane ku ma media yo mu Burundi ariko ndi kumwe n'umushitsi umwe mu bantu agomba tubwire byinshi tuba twifuza kumenya kuko abarundi benshi baribaza ati eske muziki wacu hanze wo bushikayo mbega baba bawuvuza mbega baririnzi bacu kugira bazoje ku ma stage akomakomeye nimba ari za arena hari Kigali nimba ari Bongo nimba ari za Amerika nimba ari za Canada mbega indirimbo zacu ziravuzwa ariko no munsi tugomba duhabwa umuco mu gihugu kimwe kuko turi kumwe n'umuntu abayo anabimenyereye anafitane connection n'abaririmbyi bo mu Rwanda bashobora kuba bakira abarundi hariya i Kigali ndi kumwe n'umwe mu bantu shaka manze ndamubwire nti mu cyubahiro ciwe ndanamwubaha ngira manda muramutse ntujije ndanambwiye ati papa umeze neza amakuru ya makuru ni sawa nanje meze cool sana nibaze ko urugendo rwagenze neza urugendo rwagenze neza turashimira Imana natwe mu Burundi tumeze fresh kiretse gusa ko Tanganyika iri kiragirira nabe bamwe mu baba impande yayo twabwira Palestine ya ariko nibaze yuko igihe umaze gito cyane mu Burundi ibujumbura nibaze ko amagara yifashe neza atangurana n'imurahura nayo ntangwane nimwe ndahura nayo kandi ndashima meze neza okay so muno mwanya anovuga nti turishimye cyane kwa twicanye nawe muri God Official TV kugira ngo dusangire byinshi tumenye byinshi bigiye bitandukanye mu muziki w'u Burundi ndetse no mu muziki wo mu Rwanda kuko turafise byinshi dushaka kumenya turafise byinshi twumva ariko nk'umuntu abibamwe we w'Ikigali nkuko ibujumbura hazi ubu urashaka kugenda i Kigali bakakwaza ati eske muziki wo mu Burundi umeze gute natwe kujya ubi Kigali turashaka kumenya eske muziki wo mu Burundi umeze gute ariko tushaka tumaze widondore abantu bakora kumviza God Official TV kandi make sure ko wagize subscribe na sabone ongera unasangize n'abandi kugira ngo ino nkuru byinshi mutari muze kubimenya manzura mutanaho karatwumviriza muraho neza bahita yo baba umurinzi w'umurundi wari umuziki mu Rwanda i Kigali abandi umurinzi w'umurundi abandi muri tuwa yo kumenyekanisha ibikorwa byanje ngahi iwacu mu gihugu cyacu abavukiye no kuvuga yo baba uko bishi twaratuvyibaza ati mbega yibara umunyarwanda mbega yibara umurundi no mustrose umuco ko ari umurundi pi ndi umurundi pi buryo uvuka mu ntara yihe papa mu ntara ya Muyinga kuba dramat kuba baby kira ayo ya Jamal bana niyo mpamvu intara ya Muyinga burya ndayubaha ivamwe abasitari sana uravye ukuntu intara ya Muyinga iyo umuntu afashe seriye n'umuziki wiwe ategeza gutera imbere kuko uravye dramatic kuva avuye muri Bank Boy yaciye akora umuziki nyene serious kandi urabona yuko ahageze ubu si dramatic wa 2018 rero natwe twibaze ko yo baba ari mu bantu nabo bagiye gushikana cyane umuziki w'u Burundi kore umuziki w'u Burundi nako tutavuga ngo tuduze ibendera ryacu mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hose mu Uganda na Kenya turagerageza kugira ngo natwe batubone yuko abarundi okay imbaraga nyinshi cyane birumvikana Kigali wo maze imyaka ingana gute maze imyaka 12 ni nko muhira ni muhira niho mba niho birumvikana aho rero ashinda gukuranwa amakuru amakuru mba nifuza kumenya ariko ku muntu amaze duza i Kigali ari umurundi nibaze ko ari amakuru atokwima abarundi baba bashaka kumenya twashaka kumenya ubwa mbere na mbere kuko usanzwe ukora umuziki tushaka kumenya ubwa mbere na mbere yuko twinjira muri byinshi tumanze tuvuge ivyawe kugira ngo n'umuntu aza kumviza ikiganiro niyarambikwa ku kiraba ariko aze ko hari ibintu aza kuba yamaze kumva tushaka kumenya umanze uvuga imbuga zawe uko umuntu yo gutora hirya no hino n'ibikorwa vyawe uko bimeze
umuntu wese ushaka yondondera ku rubuga rwa YouTube channel kwandika Yo Baba shoni ibikorwa byanje no ku zindi performance zijandaza umuziki hose ndandi no kuri IG ni Yo Baba official kuri Instagram winjiyemo urabona ibikorwa amaze gukora amakorabo ndi kumwe n'abanyarwanda Mr Kagame muri John Derio Beat muri John Double murafitaniye korabo ntabwo turashyira hanze ariko ibikorwa byo birahari hari n'indi ndi kumwe na Mukadafu na Karufani Kovinda izo ziri kuri channel zamaze gusohoka hariho indirimbo yanjye shasha bita Sinotuza uri wenyine okay bisigura uri muri tour ku ndirimbo yawe Sinotuza ariko Imana ishimwe je nakuguye ko imbere yuko uva i Bujumbura werekeza i Kigali ndashoboye kwicarana nawe kugira ngo tumenye byinshi bakunzi bacu bakunzi ba God Official TV bakunzi ba Promoter de la Capitale bakunzi ba Ejeza FM ndabwira ati make sure ko uwo turi kumwe Yo Baba afise indirimbo yitwa Sinotuza simbira kuvuga kwa YouTube uyirabe isangize bagenzawe ndetse nayisangize n'abantu bawe bari mu mahanga kuko turakeneye views ziva mu ba diaspora hari tuba tuzikeneye kuko nabo basize kuri stati zabo bituma n'abazungu bazira bakanatuma subscribe zabo comment hariya ziba zikeneye okay Yo Baba nkuko bavuga ati ku mwanya n'umwanya twirukange n'umwanya turashaka kumenya connection y'abarundi n'abanyarwanda yifashe gute umuziki wacu kuko twe tuvuze connection tuba dushaka kumenya imigenderanire twe duhagarara mu gisata cyacu kuko ivy'igihugu bifise ababijeje twe duhagarara mu gisata cy'umuziki nico twirukamo turashaka kumenya imigenderanire y'abaririmbyi b'abarundi n'abanyarwanda eske abarundi baje mu Rwanda bafatwa gute mbega abarundi twebe nanje ni wifuza kumenya ukuntu abarundi abanyarwanda bafatwa mu Burundi musanzwe munabibona abantu n'abantu bafite umutima mwiza turashaka kumenya eske Kigali zifashe gute ku baririmbyi b'abarundi mbega indirimbo zo mu Burundi ziravuzwa koko umuziki w'u Burundi Kigali ufise ikibanza nyabaki umuziki w'Uburundi reka mpere kwanza ku kibazo mbajije cyo kuvuzwa ama ikindi genganira nakenda kijako nyuma turazi umuziki w'Uburundi mu Rwanda uriko uravuzwa simbuko mu misi yaheze byari bimeze barabarinzi b'abarundi bavuzwa mu Rwanda cyane aho nka DJ Fernando cyane araba Double ariko we tutaraja kuri DJ Fernando ntakiri umufana vure Fernando je turamaze kwicara nko nyene twicaranye ndashaka kumenya DJ Fernando ntakiri umufana nta nikisa naco umuryango sinzi ndavuga utwobeja ko nyumva ariko murasa vure tubasangiye ngo kuba dusangiye akazi dusangiye umuziki nicyo dupfana cyane sire ni nazime tubandanye mutamakara gaciye aravuzwa cyane Fernando Double Kiriku Fizo Batbi Bedikira Batyezo Batrezo na Rapi Boy Natasha ni mu baby mushasha yita Moni ya Frere aravuzwa ubundi muntu n'abandi bako baravuzwa kandi ndavuzwa yego kandi erega hari igihe mpavura nza gufata nk'umunyarwanda kandi uri umurundi wiwaje kandi nawe uravuzwa rero umuziki wo mu Burundi mu Rwanda uhagaze neza ntabwo baratangwa kuvuga neza nk'uko twe tubavuza hano iwacu ariko nabo baratuvuza ako nyine ni nka 70 tugereranije 50% bavuga ko batuvuza ko twege benshi turabamenya ariko ngaha abiwacu ntabwo bamenya ya mu Rwanda kugira ngo umuntu atanguye gukora umuziki ngaha mu Burundi afatishe mu Rwanda biba bigoye ko nk'ubasha kubona Fernando ngo ni mushasha kumbe yari hirinze yahuye na hase nyinshi kuva muri Birove muzika ko hari amubona ko komego ni mushasha na mugenzi we ntibanamwibuka ahubwo kandi usanga DJ Fernando arazwe mu Melanin Boy ntabwazwe nicyo kibazo bigaragara bice biboneka yuko bari batanguye kubavuza ubu kubera iki asohoye okay imigenderanire ku barinzi b'abarundi n'abanyarwanda hagaze neza ko ndabye Daramati yaje Kigali yakirwa n'abanyarwanda bakabaje n'agashikira akabanje nandi bakamwakira neza nuko nabo bajino ako turavye mu Burundi byo twakira abanyarwanda turi hejuru cyane aho nyine naho turi hejuru cyane turakabya ndashye no gukabya ko nta muntu aho kantu ko gukabya rira ako nyine naho dukabya gute habuziki natwe mu Rwanda batwakira nko mu Burundi tubakira imyaka 14 maze mu Rwanda ha murimbi wo mu Burundi nigeze mbona yakirwa basi n'icya kabiri cyo nabonye bakiriyemo Debeli
canke icyakabi nabonye bakiriyemo tusi ntawubaho kandi dufite abarigenti bakomeye cyane bakidimu bacu bakera izo sati ako nta numwe aragenda nyeganyeze arena ariko bajya abahungu baraza bakanyeganyeza bujumbura yose kajugumiye ivyo n'ibintu twege tukabya tukabaye natwe tuyumvira yuko natwe hari ibintu bakwiye kudukorera twege tumaze kubakorera ako batabidukorera turabakunda cyane gusumbuka badukunda asante sana ni ikintu kigaragara ko kuvuga nkoranyambaga kuvuga twarabibonye igihe Debeni yakutegura cyo giteramo giteramo nanjye nari kuba nakijemo ariko ndakabona ntaje kubera ntabwo nari gusebera hamwe n'abiwanyu sayine nubwo mvuze ko guseba twasabye gute nanjye mbona kuko habuze nabo Murundi nanjye ndi Murundi ubwo nanjye mba mbuzwe nabi kandi abarundi kwiye guhabwa respect ko turanayikorera kandi turanubaje ikintu cya mbere shimira umurundi w'umurundi yahagaze ko ahura n'ahaso nyinshi kugira ngo agere hageze cyane support twegeze atugora kubona abarundi n'ama media atugora murabizi yego bishe ko na media promotinga igikorwa kiwawe abari ibintu bikomeye k'abanyarwanda nimba ukuntu bameze ukuntu bumvikana bose bafatana mugongo ko turabiraba iyo ndi mu Rwanda ndabirabira nko mu makorabo usanga nka korabo je maze gukorana n'abasitari bo mu Rwanda tuzibona ngaha mu bundi byongora okay tukiraho nyene yo baba mu Rwanda yo batunzwe n'umuziki canke ari akandi kazi mu mbavu y'umuziki asanzwe akora kamwiziza amafaranga apare y'umuziki kuko umuziki uza gusupportinga akazi usanzwe ukora mu mbavu muri je ntuzwe n'umuziki ko hari akandi kazi ndagafatanya nako ko gukora ibintu by'amakava amakava uri mu director ya ni mu photography gukora cover amariri n'ubu director rimwe na rimwe ari usanga byose donc biri mu bintu bintunga mu Rwanda mu gihe wa muziki utabashije okay ko ntabwo ukora umuziki gusa bakunda ikindi kintu fatanya kugira ngo ibikorwa byawe bigere ushaka ko bigere wewe uri mu bantu baba mu Rwanda uri mu bantu utembera mu baririmbyi bo mu Rwanda uri mu bantu twovuga duti barafitanye connection n'abaririmbyi benshi bo mu Rwanda shaka kumenya rero uburyo bategura ibiteramo n'uburyo twe duteguramo ibiteramo gute twe uzosanga mu Rwanda kenshi twinjirirwa cyane mu biteramo mu ukazosanga bo kandi mu Rwanda nibaze ko atamezi 2 canke 3 ahera atagiteramo kibaye mukazosanga umurundi arinza aja mu Rwanda azogenda kuri ya stage yabaye kwakirwa bimwe bisanzwe nka kumwe yabivuga mbega bimeze gute ariko mu Burundi ubona uburyo tubikoramo niko mu Rwanda babikoramo uko tubiyumvira ko niko twiyumvira kuko uri mu bantu bayaga cyane n'abaririmbyi mu Rwanda ndaze mu Rwanda abarundi iyo baje kwa mu Rwanda nko kubivuze baje ku ma stage aciririza matomato ko nta murundi ndabona yakubitiye muri arena ku gitaramo kimwitiye twese kirifu ya performing nawe arengana nawe nyene ya performance arengana rero nicyo kintu kandi nakigarukiyeko abarinzi b'Abanyarwanda turakundana kandi muri benshi muri bo turi n'abajama kandi tubonana kenshi na kenshi rero twe turakundana hagati yacu ariko abantu bategura ibiteramo babo nubwo yuko baba badashaka yuko isahani ya stage yuko abarinzi b'Abarundi boyirira ko bikwiriye sino ibyo kosa bashaka umurinzi w'Umunyarwanda abo mu ba manager babategura ibiteramo nibo bantu bashira aho barimwe akantu hagati yabo no kuvuga umuririmbyi mu Rwanda nta nzigo nta kibazo tukiraho nyene rero biravugwa kuko we no munsi dushaka kuduha umuco ko ni byinshi twama twiyumvira ati mbega bo babikora kuje narigeze kuba nicarana n'umwe mu Banyarwanda turayaga arambye ati twabarembye mu Rwanda nta kibazo dufise twebwe mbere y'abatwere twe twitegura ibiteramo y'abari twe tuvyogoraganiza turi management nta munsi umwe twakora concert atamunyarwanda atamurundi arimo dushaka kumenya rero eski ibiteramo byose byo biba mu Burundi ni ibiteramo byo bitegurwa n'abarundi canke n'Abanyarwanda bonyene bitegura ibiteramo bakaza kwikorera mu Burundi ivyo ni ibintu byinshi twavuze ko kenshi mu gatamu cyo dufise hari igitamo kiheruka kuba cyangwa cya Debeni cyateguye mu Burundi kijya cyateguye mu Burundi hari Jando
shaka uri muri babandi bari kuvuga kindege bagiye je niyo nari vreo wabonye ngo CEO wa nabo company naramubonye wa nabo company yagite n'umurundi ubwo rero warabonye umurundi nkuriya afashe agaciro kanini ahaye uburebye agaciro yahaye de ben ukashobora n'agaciro abarundi bahabwa hari bona byari bikwiriye umba bigaragare yuko aba manageri bategura ibitamo mu Rwanda b'abanyarwanda baraciye ubwenge cyane niko ubwenge cyane gusumba manageri bacu ko hari yabo bashira imbere umurinzi wabo twege natwe bagashira imbere umurinzi umunyamahanga aho kanavuze ati rero mu Burundi dushira imbere agaciro tugaha umunyamahanga ati muga mu Rwanda agaciro bagaha umuririmvyi wabo tukiraho nyine turaja kure nakaye kagohe wovunira abantu bategura ibiteramo mu Burundi ko wewe uramaze ko nako abategura ibiteramo mu Rwanda baciye ubwenge cyane birenze eske mu Burundi kugira natwe twigarukanire ka gaciro tubigenze gute kugira ngo ejo yo baba niyaza mu Burundi kujya twakiriye The Ben tuzoze kumutegera kugira ngo yo baba niyakora hit mu Rwanda ikavuzwa mu Burundi tuza kuyivuza byo genda gute kiru gihari nuko wanza kwanza bagakunda abarinzi babo bakabana agaciro umuntu wese ategura igitaramo ngaha mu Burundi yumve yuko umurinzi w'umurundi akomeye kandi yashoboye umuziki ko ibikorwa byacu biriko ku ma performance barabibona n'abafana bacu babikunda barababona kajya agaciro baha abanyamahanga banze bakariki bagahe kuri twebwe mu gihe umunyamahanga aje akaronka izina rikomeye gusumba iwabo baho ni wabo tuzokubahwa gute rega niho biva banadusuzugura iwabo kubazona nundi turabubaha cyane kandi kwenye twubasha baha agaciro umurundi umba debeni bamuhaye amafaranga angana uko nabo barabe bayahe n'umurimvyi wabo bareke kumushira hasi cyane ngo nuko ari wabo niki bifiza arashoboye sati bashoboye yo baba arashoboye daramatara hari inoja arahari abarimvyi benshi bari tureni ba D1 Bifesi Double J turi benshi ahubwo no hanze y'igihugu baraturaba bakikanga ati nawe urabaho ko mu bundi bafukiranye impano umva ugasanga umunyarwanda aritoye ati ko mu bundi bafukiranye impano kandi si kuvuga ngo n'abarundi bose ahubwo ujya muntu yateguye igiteramo yasize imbere rya zina rimwe rivuye inyuma y'igihugu ryarindi riri mu gihugu ayisize ku ruhande niko nivyo bavuze yuko bafatiranya impano bayigira iki bayifuka rero dukunde ivy'iwacu dukunde n'abacu hanyuma dukwane n'abanyamahanga uko gukwana nabo bituma nakwe twobona ajya award yo hanze cyane ashaka kwa twavuzwa muri Uganda niga kimbona abarinzi basohoka biwacu bagiye Uganda cyangwa bagiye muri Tanzania rero ivyo byose bivana n'ukuntu twe kwanza nabo duha imbaraga igikorwa cyacu kicareko muri nzi y'umurundi arakora video y'imiliyoni zingahe akora video irenze nziza cyane reba mu director wa mbere muri mu Rwanda bemera ari mu Burundi mu director wa video yuko ata producer wa audio mu Rwanda hari bemera cyane mu Burundi nk'uwabo ako gusa turafise mu director bemera ava mu Burundi ya mu director rero babemera bijya twara gukorera abanyamahanga nabikoreye twebwe kwanza ndana muri respectinga uko video nziza n'ubundi komoka mu Burundi yego bisigura ko bamaze ko bamwemera video nziza yahereye mu Burundi imbere yo kwishika mu Rwanda n'aba producer rero nabo ni bakore kujya nyine bakora imizigo myiza indirimbo nziza kugira ngo indirimbo nziza ya mbere itogwe mu Burundi ivyo bintu byotuma umuziki wacu utera imbere noneho ahubwo tukihata gutanga ibikorwa vyiza abanyagihugu bacu bakadukunda hari gihe nabo rimwe namwe tubarenganya ngo ntibadukunda gute babona nabo badukuriye bishakira bari inyuma y'igihugu bareba gikosore vile ndumva ko gikomeye aho tukiri ngaho nyene buryo umuziki ugizwe na social media ugizwe n'amaradiyo ugizwe n'abaririmbyi ndetse n'abawumviriza ndashaka kumenya mbega nirihe tandukaniro riri hagati y'imbuga zo mu Rwanda n'imbuga zo mu Burundi eske twe uburyo twoba dukora nabi ku mbuga zo mu Rwanda bimeze gute nabo mukora nabi mukora neza ariko ndavye nka connection yo mu Rwanda cya kindi kigaruka cyuko bakunda ivyabo barafata ikintu bakagiha imbaraga ko ari cyabo natwe
tugomba guha imbaraga ivyacu kino kiganiro tuba dukoze tukagisharinga nk'icyacu ego kiba dusumba tubonye mu Burundi yakoze ikintu umusharinga umushigikira umuherayi wabona ahantu yakoze nabi mukubita iyo comment basi ivyo zo kwikosore yego kuko comment ziduha gutekereza ivyo tuzokora ejo haza iyo like iduha imbaraga kugira ngo ejo tubanaye dutangira ibikorwa iyo share ituma tumenyekana no kuri undi atari yatumenya cyane nicyo kintu badusumbye bo barasharinga ibikorwa byabo